kuri no entertainment yacu ibitutsi byo ntibizabura magambo mabi ntazabura ibiki ntibizabura kuvuga nabi ntibizabura kuko nubundi wakora utakora nubundi kuvuga nabi ko ni bisanzwe nyine gukiremwa muntu tu cyane urumva ntago umuntu azabura abantu bamuvuga nabi ntari yabura bamuvuga neza ushobora kuba rero wanga debut cyangwa se nyamwiza aho basanga naje ndabakunda bivuze ko jewe rero nzahora nifuza kwiteka bakora nubwo utabyifuza hako je ndabishaka niyo mpamvu ati wenda nyamwiza na debut mu byukuri kuri jewe ndabona rwose bakeneye muri societe yacu barakeneye kubera ko muzo kuri ivyo bavuga ni ibintu biba biriho kandi ni inkuru ziba zarabaye kibi wenda nuko boza babivuga bataperereje ngo bamenye ibi bintu turimo kuvuga kuri cyangwa se umuntu wenda ngabe yabishura amafaranga ngababwira ati keneye ko muja kuvuga iki cyangwa keneye ko unsebereza uyu muntu urumva nkeneye ntabwo ibi bintu bimeze utya oya keneye ko ubigira utya no kuvuga ngo wowe ukora ibyo ashaka akaba wenda yakwishura aho ngaho niwe navuga ko wenda baba bakora nabi baba bakora nyine bidakwiye aho ngaho wenda niho baba batandukira ariko mugiye muzi uko izira baba bakora arizo barakeneye muri societe yambo bantu banje mumeze neza twongeye twagarutse kuri Iwacu Talk jewe muramenyereye Frank Ntagaba nk'ibisanzwe kuko twababwiye cyangwa se twabibemereye ko tuzagenda tubazanira abatumirwa batandukanye couples ubu rero twagira undi mutumirwa musha kandi mwiza muri buze gukunda mu superstar muhanzi producer rero urakaza neza bro. Asante cyane. Yes. Turakwakiriye ku Iwacu Talk ndibaza ko ari ubwa mbere. Iwacu Talk sinzi impamvu mwana turenze kabisa. Twari tubakumbuye twabatekereje kera ariko dusanga mufite imirimo myinshi murahuga ariko kuba tubafatishije ni amahirwe akomeye kandi tubahaye ikaze. Asante cyane turisanga kabisa Iwacu Talk. Yes. Kugira abantu amazina y'abavyeyi nitwa Rushimisha Danilo ndi umugorora mu Mutuganye data arashaka Mutuganye mwene se bakanura n'uwa Ndayi n'uwa Ntagabanya twari dutuye mu Rurambo mu Bibangwa mu Muhana wo kumurambya ndumwishwa w'abagunga b'abadinsi kecu yitwa Nyiramatungo ni mwene muganga wa Rugubira abanyakabara niho bari batuye ku Kabara. Yes. Itongo ryo kwa sokuru riba kabisa. Urakoze cyane. Ubwo rero guys nuko twibwirana mu muco wacu wa Kinyamurenge murumvise ko yibwiranye neza cyane. Danilo yahita yibaza ngo Danilo ni muntu ki? Danilo ko ari umuntu w'umucanzira. Izo rero nizo dushaka ko dusobanurira. Sasa Danilo mu bijyanye na Kinyamurenge ni uwo nguwo nari maze kuvuga. Yes. Umuryango w'abana 6 nje mukuru mu rugo dutuye Kasarani mwiki mu buzima busanzwe ndi umuproducer ndi umucuranzi ndi umunyamakuru ndi umwanditsi w'indirimbo sivyo nizo sugora kivyo muri make. Danilo no muhanzi producer ko numva ufite imirimo ikaze kandi numva hasi kuri Nairobi utayibamo kubw'umurimo umwe. Nairobi no gucanga mwana bigenda bite bro kugira ngo bifate Nairobi no gucanga no kubona ahantu bari kubaka inzu ukagenda ugakupita y'itafari ubona ahantu bari kuvoma amazi ukagenda ukavoma. Nairobi ni sawa. Nairobi ni sawa ugomba kuba uzi imirimo myinshi. Nairobi uraza ngo niyo capital ya Afrika. Nairobi kabisa ni sana ugucanga kandi tinyura abantu. Nairobi ni ingenzi ku buzima bw'umuntu cyane. So Nairobi uraruha ariko nyine ukaruha hari ikintu ucinjiye mu bwenge no mu mvugo. Nta bintu zo kwifata mu mifuka. Aya ahubwo tinya Nairobi nagezemo mu kubyumweru 2 kera nkaba natangiye gukora
mu Rwanda nari maze kuva 2006 akora undi ntageze imyaka yo gukora ariko kuva 2016 kugeza ejo bundi nyine nje tu sana nabona amafaranga nyine nkayo mbone nahatu. Nairobi ni sawa cyane wayisobanukiwe kandi ugakura amaboko mu mifuka. Nairobi ubasha gukorera amafaranga. Nairobi ubaho cyane kabisa. Nairobi ifite amafaranga. Niyo mpamvu rero ugomba gushabika muga n'abanyarwanda mu gushabika. Ugomba gucanga impande zose man. Yes, ugomba gusohoka ukava mu nzu cyane ugashakisha amafaranga kandi hano Nairobi iyo wayashakisha araboneka. Urayabona kabisa. Ahubwo tunye Nairobi no kogosha uzawogosha ngefaranga zitagira ingano. Ahubwo se hano Nairobi abantu babogosha usanga ari bafite amafaranga menshi. Abogosha se bafite ifaranga inyabo yo Simba. Abogoshi ni abantu bafite amafaranga menshi cyane kubera ko nakazi nemera ko kandi ndi umuhamya yuko gatunze ingo z'abantu benshi cyane kandi batubayeho neza cyane. Oya Nairobi bro ucuruza umuneke ukabamo. Hari kunyine abantu ba Nairobi bajya batera story ukuntu harimo nyine nk'akantu ko gukabya ukuntu ngo hari ukuntu ngo uzugera nk'ahantu hanze ugasanga ngo nyiri duka ngo karotsi ibigori. Yes, cyangwa se ama plot kabona umuntu afite plot iva nk'ahanga niriya mu kirere agasanga umujama yiteye imbabura hari hanze karotsi ibigori. Ariko bro nje mbona ko kubera ko bakolonizwe n'Abongereza babigishije ikintu gikomeye si nkatwe. Abafaransa baratwishe cyane. Abafaransa batubwiye ko ugomba gufunga igitoko ugakutamo karuvanda ariko kwikofi nta kintu ufite. Abafaransa ni abamafiyeri. Ni abantu b'amafiyeri. Menshi. Yes, Danilo. Bifatikanya gute bro kugira ngo producer buhanzi urumva n'ubundi ibyo byose ni ibintu bikorerwa mu nzimu. Kuko gucuranga ahantu ncuranga ku wa gatatu no ku wa gatandatu no ku cyumweru hanyuma production yo nyine numva nakazi ka buri munsi barishaye muri studio. Itangazamakuru naryo baricaye muri studio n'ubundi nimwe ni yayindi mba ndaho ngaho nyine susibye wenda ku wa gatatu nabwo amasaha y'umugoroba no ku wa gatandatu no ku cyumweru. Hako ndi minsi yose nyine manibere mu kazi kanje ka studio tubisanzwe. Cyane nuko mbifatanya kabisa nta birenze. Umva ufite akazi kagoye kandi numva ko gasaba imbaraga n'amasaha menshi. Kwicara nyine tu. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro. Ndagira ngo tuganire kuri entertainment Nyamurenge. Ndabizi ko umuhanzi, producer, kora ibintu byinshi. Mbona entertainment Nyamurenge igana he? Entertainment Nyamurenge nuko ubu nyine nkahigeze nko mu Chicago. Nairobi Chicago. Sasa entertainment Nyamurenge ni ya hano muri Kenya. Yes. Kuko nk'abantu ba mu Rwanda bakora entertainment Nyamurenge ni bakeya. Kandi usanga nyine na stories zabo zitaba zihitinga. Usanga nyine ari bakeya. Nibande sundo. Wenda uriya mukobwa wabaye Miss Culture kuri ya Miss ya mbere Denise. Yes. Urumva? Denise njyamubona. Nibakorana na Nyamitete. Ndakumubona ari kumwe na Nyamitete na sinzi undi mukobwa wabanaga na Vicky. Yes. Vicky. Urumva Vicky. Bari niwe nkuze kubona wenda nibo bantu ndi kubona bakora ibintu bya Kinyamurenge menya mu Rwanda. N'umushumba n'umukometiye. Nande. Gasa nawe ntago abikora nk'umunyamurenge nyine. Gasana hari yes. Gasana. Uretse kubu nyine ari bwo yatangiye ho kusa nkaho abishira ku mugaragara ariko ubundi abantu benshi ntibarazwa Nyamurenge. Urumva rero gasanga entertainment Nyamurenge ahanini iba Nairobi. Kandi Nairobi niho kituo kikuu. Kapitale y'Abanyamurenge entertainment ni Nairobi. Kandi muzukuri Nairobi murabizi inkuru ziri guhitinga muri iyi minsi. Kuko ubu nyine social media yose Nyamurenge iri Nairobi. Henda tureke ibizo kuvana ngo gospel biki n'ibiki.
gospel Nyamurenge iba mu Rwanda. Hako entertainment yindi ukuyemo gospel ni Nairobi. So ugereranyije rero cyangwa se urebye nk'urugendo rw'iyi entertainment yacu. Mare ni nka entertainment mu mwaka washize cyangwa se imyaka 2 ishize ishobora kuba yarigeze wenda nko kuri 40 wenda kwijana. 40 kwijana. 30 kwijana. Kubera ko mu myaka 2 ishize YouTube zari stage ubundi rwo twaraza duseka na Badibo na ba Mutoni bari kuvuga ngo Kenya ngo habe ibintu bibiri, ngo buri rugo barufite wifi, yes, rufite na channel. Kuba Nairobi ni channel na wifi nizo bintu byose. Urumva ugasanga rero Nairobi mu byukuri uko agenda habyuka ama channel menshi niko nyine entertainment igenda ikomeza kuboostinga, ugasanga nyine ibintu byaryoshye, abantu bisanzuye, abantu bavuze amakuru yabaye breaking news, ma breaking yabaye akasa mutwe. N'abari abakobwa noneho baje bamwiza na ba debut batagira ico batinya kuvuga, bavuga ukuri kose uko kuri. Urumva ugasanga rero mu byukuri ibintu birushijeho kuryoha. So entertainment yacu rero urwego nje nibonaho ni urwego mu byukuri rwiza ku ruhande nakusaba ku ruhande rumwe, kuko n'ubundi iteka ryose ikintu kigenda kigira ingaruka cyangwa se ikintu kigira ingaruka nziza n'ingaruka mbi. yes, ariko mu byukuri nk'abantu bari kwiyubaka iyi social media yacu je ibintu byose biri kuba cyenda bishimye urabishima. So hari wenda nshobora kwivuga gutyo, hari nk'inkuru nyine zigenda zigaragara ko abantu wenda ngo no gusebanya, no kugira gute ukabona nyine bataye umuntu hanze ngo bagize ute, ugasanga n'inkuru abantu batishimiye, abantu nyine batashimye. Ahubwo deja nyine ubwo ni ya society yacu y'Abanyamurenge. Ntabwo mu byukuri n'ubundi kugira ngo habeho revolution nuko hari ibintu bimwe tureka. Kuko urabona ntatwe wenda kankanje hari nk'inkuru zimwe wenda ndashobora gutangaza, kuko hari nk'inkuru zimwe mwiza zatangaza, mwiza n'umwira wanje ndanamuramukije cyane. Yambo amasimba turagusuhuza. Urumva amasimba na ba David n'abera banje cyane. Hari nk'inkuru zimwe jewe nshobora gutinya gutangaza. Ahubwo mu byukuri mwiza akazisatura. Kandi simuvuge nabi. Ntabanzi ko neza mwiza ibintu yavuze nubwo nje ntwabivuze, ariko nibyo 100%. Urumva rero mu byukuri entertainment ibigomba kugenda ivangavanze, kandi entertainment yacu rero ni kwimeza ubunyine. Dufitemo abantu b'amoko abiri, dufitemo abantu bashobora kubreakinga nyine inkuru wenda izi nkuru nyine bana nakwita inkuru ziteye nk'ubwoba kuzivuga. Aho ugasanga umuntu waravuze ati inkuru ni inkuru, nta kintu mpisha ku nkuru, ibyabaye kandi icyo nakoze nayitohoje bifitiye ukuri. Niba umuntu yahawe ubuhamya na nyiri bwite, why not ndashobora ku breaking inkuru. Urumva rero hakabaho n'abandi bantu bavuga ngo se ninkora bino bintu abantu baramfata gute. Nyine bese usanga muri make hari abantu nyine nka bamwe bigira nk'imfura, wenda ngo hari inkuru bato breakinga. Urumva hakabaho n'abandi batagira ico batinya. Inkuru pfa kuba ari inkuru kandi yayitohoje cyangwa se yayiperereje agasanga inkuru ariyo ifite ibihamya. Hari inkuru umuntu ashobora guperereza agasanga ifite ibihamya, hari ukabura kaho yihera. Urumva muri make rero iyi social media yacu cyase ino entertainment yacu mu byukuri kuri ubu ngubu navuze ngo wenda mu myaka 2 yashize yari nko 30, ariko ubu nyine ni ikintu ubona ko mu byukuri kirimo kugenda kizamuka umunsi ku munsi, kandi haba noneho mu mpande zose. Kuko nko mu myaka 3 ishize cyangwa se 2 ishize na chance ntabwo bari bakunzwe nkuko bakunzwe ubu. Mbonye ntabwo yarakunzwe nkuko akunzwe ubu ngubu, ko mbonye akunzwe birenze nko mu myaka 2 ishize atari kutazi no ndirimbo zibiswahili. Urumva ahita nyine azamuka cyane, ubona ko abantu bamukunze cyane. Aho iyi entertainment yacu yahangaha muri Kenya, mpereye ku bantu mu byukuri man, hari igihe nyine abantu bazabazana ikintu mu bantu ukabona n'iki kintu kizaduka, hariho cyari gikenewe pe. Mpereye nko kuri ndakeka ni Nyamujareti wa mbere wabanje kuza.
aza asatura nta kintu atinya kuvuga. Ariko we yibanze kuri wacu politiki. Urumva baravuga ati umukobwa waje noneho nakasa mutwe ni satani. Kandi none ahita aja muri side ya yimuhira kumvuga nyine karavuganira ubwoko. Ubona ko haje umukobwa wari ukenewe. Kabiri kangahe hagize utya haje The Beauty. Ko The Beauty niyo yaje imbere ya Nyamwiza. Yes. The Beauty nayo irakubise irasatuye. Ubona ko mu by'ukuri none baje biyongera kuri nde kuri Nyamujarete. Nyuma ya The Beauty haje noneho Mwiza. Nyamwiza. Amasimba. Amasimba ati amasimba yaje kunsobanurira kandi se amasimba ni. Ariko nanjye sindabyumva. Yarambwiye ngo amasimba yarambwiye ngo nayo mfite kuzabimubaza. Ngo ninkazi wabo sinzi ukuntu yansobanura ikintu bijanye n'inka. Ngo ninka ngo z'abasengeye cyo ko tuzamuhostinga bidusobanurira. Urumva amasimba nabo bagize gute abaraje. Abo bantu rero mu by'ukuri ubona ko nanone hari nk'irindi tafari bashizeho. Ukabona niba abantu baza kenshi bavuga inkuru abantu batavugaho rumwe. Kubera ko twari tumenyereye inkuru wenda izindi nkuru zitari zisanzwe ni turatuntu wenda two kuri Papa Legend two gucamo video. Urumva ni twenda abantu babonaga bareba cyane bitayeho cyane kuko abantu baradukunda pe baratureba kuko turatuntu byatari. Urumva none waza yikubitaho rero bano bakobwa utusanga none entertainment irongera zamutse. Inkuru zitari zisanzwe zimenyerewemo mu bwoko bwacu. Mu bwoko bw'abanyamurenge kandi nyine mu by'ukuri basaba ngo umuhini musha utera amabavu. Ibi ni ibintu tugomba kwakira. Kuko ngo tugire ico duhindura mu bitekerezo byacu hagomba kubaho nyine ababihindura. Kuko yana nko mu by'ukuri kizi inkuru baba bagenda bavuga zitari inkuru mpimbano. Zinkuru wenda zishingiye ku myumvire yacu. Mu by'ukuri jemba mbona ko wenda rimwe na rimwe ziba zikenewe tu. Ziba zikenewe ngo wenda abantu bisubireho kuko na nk'izi video oja ajyashiraho. Mu by'ukuri hari umuntu usigaye utinya kugira icyo avuga wenda mu bantu ngo ndaza kwisanga kuri Papa Legend cyangwa se kuvuga nyine ukabona nyine kavuga ibintu yatondetse ugasanga nyine wenda byatumye abantu bikosora mu kuvuga ku gatuti mu kuvuga cyane ahantu runaka uri abantu benshi. Kubera iki? Kubera ko aziko naramuka ataye ijambo ribi hasi cyangwa se naramuka avuze nabi ari buze kwisanga hari ahantu isi yose imubona. Bigatuma rero yikosora. Bikagaragara ko rero mu by'ukuri kuri wenda kuri Papa Legend hari impinduka yazanye muri societe. Urumva n'aba bakobwa rero nuko bameze. Mu by'ukuri rero iyi social media muri makeya nuko uko je nyibona ndabona ubu nyine igeze no kuri 65%. Aho ndumva ihagaze neza. Kuko nyine social media yacu ihagaze neza. Kandi guhagarara neza rega suko abantu ko bazana inkuru zo gusebanya. Ni urabona nimba umuntu ashaka gukora ikiganiro mara bakubita mu 100,000. Bihumbi 100 umuje bakora kubita 100,000, 80, 100 ingahe, erega n'abandi 300 ni byinshi mana. Cyane. Abantu 300 gusa barevye inkuru wakoze. Uzitora ry'abantu 300. Ni abantu benshi. Ubashize ahantu hamwe ni abantu benshi. Ukabona ko mu by'ukuri rero entertainment yacu ntago tuyirebera kuri uwo mubare wenda runaka w'abantu. Urarebera ku mubare w'abantu bari bakurikirana ibintu byawe. Niba twazotoye live hano mu kanya tukwebwa n'abantu 2,000. Imagine nk'icyo kintu. Kurabona ko mu by'ukuri abantu bunyine bamaze kubisobanura. Basobanukiwe wenda nk'abakaka na ba mama niyo bataramenya neza ibija mbere. Urumva abo nkatwe wenda mutwe turiho muri abana batoya tuzi kiri gukorwa. Tumva ari nkuko nagerageza kubisobanura. Yes, urakoze cyane. Hanyuma Danilo, aba bantu barakenewe mu bwoko The Beauty. Urabona ko hari indi njyana bazanye ntiyari imenyerewe mu bwoko bwacu. The Beauty uburyo bakoramo inkuru na Nyamwiza wo ku Masimba. Aba bantu babakira gute mu bwoko? Mu gihe bamwe bavuga ko aba bantu uburyo bakoramo inkuru uburyo bwo gutukana, benshi babafata nk'abantu batukana, benshi babafata nk'abantu basebanya. Ni gute aba bantu baje bakenewe mu bwoko?
cyangwa ibyo bakora ubwoko tuzakira gute mu bwoko? Urabona mu by'ukuri mane nta muntu uzi ukundwa n'abantu bose kandi nta n'umuntu wangwa n'abantu bose. Bivuze ko mu by'ukuri ba Nyamwiza cyangwa se The Beauty inkuru ikora nyine kubera ko zitamenyerewe. Ahanini na benshi cyangwa se akenshi abantu bazifata ko ari nko gusebanya, urumva? Ariko mu by'ukuri wenda ntabwo ndi sure ko bahimba inkuru, ntabwo ndi sure. Cyo nzi cyo nuko bavuga inkuru iriho, banakora iperereza kintu cabaye, ikintu gifite n'undi muntu kizi, urumva? Kuvuga ngo rero ngo wenda ngo babakira gute kubera ko nyine ari basha muri societe, bavuga nyine ibintu kandi mu buryo bakoramo inkuru tutari tubimenyereye, kuko bagerageza gukosha n'amagambo akakaye mu kuntu, urumva? Ugasanga nyine abenshi muri twe ntabwo babifashe fresh. Ariko mu by'ukuri nkuko nari mbivuze ni revolution, ni impinduka zirimo ziba wenda kugira ngo hazagira ikintu runaka kiremeka kuri entertainment yacu. Ibitutsi byo ntibizabura, magambo mabi ntazabura, ibiki ntibizabura, kuvuga nabi ntibizabura, kuko n'ubundi wakora utakora n'ubundi kuvuga nabi ko ni ibisanzwe nyine gukiremwa muntu tu. Ntabwo umuntu azabura abantu bamuvuga nabi, ntari yabura bamuvuga neza. Ushobora kuba rero wanga The Beauty cyangwa se Nyamwiza, aho ugasanga wenda nje ndabakunda. Bivuze ko jewe rero nzahora nifuza kwiteka bakora nubwo utabyifuza, ariko je ndabishaka. Niyo mpamvu ati wenda Nyamwiza na The Beauty mu by'ukuri kuri jewe je ndabona rwose bakeneye muri societe yacu, barakeneye kubera ko mu by'ukuri ibyo bavuga ni ibintu biba biriho kandi ni inkuru ziba zarabaye. Kibi wenda nuko boza babivuga bataperereje ngo bamenye ibi bintu turimo kuvuga muri cyangwa se umuntu wenda ngabe yabishura amafaranga ngababwira ati keneye ko muja kuvuga iki, cyangwa keneye ko unsebereza uyu muntu. Urumva nkeneye ntabwo ibi bintu bimeze utya, oya keneye ko ubigira utya. Ni ukuvuga ngo wowe ukora ibyo ashaka, akaba wenda yakwishura. Aho ngaho niho navuga ko wenda baba bakora nabi, baba bakora nyine bidakwiye. Aho ngaho wenda niho baba batandukira. Ariko mu gihe mu by'ukuri ziriya baba bakora arizo, barakeneye muri societe, kuko hari imyumvire y'abantu bamwe na bamwe izahinduka, kuko je niko bazachallenginga abantu benshi cyane kuko nako mu by'ukuri niba nsanzwe niba nta muntu ndi mujura bamufashe, tugenza agenda gahoro. Fakate ejo n'ubundi naje bashobora kumfata, kamitonde muri ibi bintu bikoremo isomo. Runaka ubwo bamugejeje bwa naje ejo ninje wenda ukurikiyeho, bigatuma wenda umuntu yitonda cyangwa se agabanya utundi tuntu yararimo, ugasanga nyine abonye isomo. Ariko bari abantu iyo batavuga kiriya kintu, wenda nyiri kubikora wundi ntiyakabibonye, yakumvise ko ari ibintu bisanzwe muri societe. Kwiba ni bisanzwe, gukora ikindi gikorwa kigaretse ni bisanzwe, hakuvuga ko nyine nta birenze n'ikora se n'indi uzobimenya, nabimenya se azakora hiyo. Ariko mu gihe ubuziko anytime wakoze ikintu ushobora kwisanga hanze, bituma uritwararika, uritwararika bigatuma nyine ubona ko ibintu byawe bishobora kuja hanze umwanya wari wose. Mu by'ukuri rero ikibazo warumbajije barakenewe. Yes, turagenda dukora ku bintu bimwe n'ibindi. Urabona hari saga zimaze iminsi bavugaho kandi zaracicikanye cyane ku mbuga, ariko abantu benshi bagiye bavuga ko mu muco wacu atari ngombwa, ibi bitakagombye kubaho, kandi mu buryo waruvuze revolution. Turimo kuba mu bihugu biteje imbere, iterambere ririmo kwiruka cyane. So ese umuco wacu birasaba ko tudakurikiza iby'iterambere ngo ni umuco? Mu by'ukuri urabona ntago twavuga ngo tugiye kugendera kuri no social media dukora ibintu bihabanye n'umuco nyamurenge. Sibyo? Kuko mu by'ukuri buri uyu muco ni ikintu c'ingenzi cyane, naco kiranga umuntu. Ni ikintu c'ingenzi kiranga umuntu. Ariko none ntago bivuze ngo
nukora ikosa ngo kubera umuco ngo tuguhishire. Yes. Why tuguhishira? Point niyo nari nkeneye. Yeah. Nta mpamvu yo kuguhishira mu gihe utaba wagize isoni zo kuba wakora ico kintu. Tuza tukuvuge. Wigira isoni zo kumva turi kukuvuga, utaragize isoni zo gukora kiriya kintu. Kandi mu gihe ko wagikoze uzi ukuri ufite umuco. Ja. None ni gute njewe nja kubishira kuri YouTube hanyuma ukaza ukambwira ngo ya umuco nubahirije umuco. Ese nyine nimba waragikoze je nawe dusabiye umuco. Yes. Urumva? Warutinyutse ukoze ico kintu. Ubufite. Kubera ko ushaka kwitwaza uwo muco ngo sinshireho bya bintu kandi nawe warabikoze uwo muco ubufite. Sena vuga ngo rero mu gihe bakoze ikintu irengera ingaruka. Abanyarwanda bazavuga ngo rwishigishiye ngo ararusoma. Urumva? Rwishigishiye ararusoma. Mu gihe rero bakoze igikorwa kigayitse cyangwa se ikintu kibi, wize uvuga ngo mu muco wacu ntabwo byemewe ngo kugira gutyo umuntu no se mu muco wacu byo urazemewe gukora icyo kintu ubwa muntu yakoze. Reka none niba bitabyemewe rero tuza rero tukuvuge, tuza tukote kuko warabikoze mu gihe biba ari byo uzoza tuzabantu bakuvuge kuko nawe wishe wa muco. Reka nawe usebe mu gihe wabikoraga wishe umuco. Ja. Njugiye kubishyira ku karubanda naje singiye kwica umuco. Sinishe umuco ko genda guhanye. Yes. Kuko niho bo kandi mpamye n'abashobora kuba n'abagenzi bawe n'abashobora kuzatekereza kubikora cyane. Numva ko rero muzukuri ni ugomba kureba impande zombi tu. Ugomba kureba impande zombi ko batwenda mu muco ikintu cyemewe mu muco kikiremewe. Ariko nanone ku breaking inkuru ntabwo wareka ku breaking ngo kubera ko ngo umuco uvuga utya mu gihe umuntu yakoze ikintu kibi. Kandi mu gihe cy'amakuru y'ukuri ari ikintu cyo kwamaganwa ni ikivugwe cyamaganwe, ari ikintu ciza cyo gushigikira ni ikivugwe gishigikirwe, ikintu kivugwe uko cyakozwe. Yes. No kuvuga ngo aba bantu Nyamwiza w'Amasimba TV na Debut barakenewe muri society cyane kugira ngo bagire ibyo bahindura. Yes, Danilo. Inspiration yaje gute bro? Inspiration yaje gute kugira ngo wisange muri bino bintu? Uri producer, curanga piano, uri n'umuhanzi. Ubusanzwe ubucuranzi bwo nabutangiye kera. Piano nayitangiye kera. Sinsa no kuja mu ishuri none niga production. Ubuhanzi bwo njemba mu buhanzi Nyamurenge. Ngubu nibwo nashize mu mutima ko muzukuri nkunda ibintu by'Imurenge pe zanumva mbikunda n'umutima wose ku buryo mbonye amafaranga nukuri ko Imana sinza nibona naguze ikibanza handi hantu hatari ruguru. No kwemera nkagura ikibanza haba mu Minembwe haba iwacu mu Rurambo nubwo nta mahoro. Aho nabati mbonye amafaranga. Mahoro azaza. Mbonye amafaranga ni ruguru niho nogura ikibanza. Kicara mfite ikibanza ruguru. So muzukuri rero gucuranga ko nibyo nize nyumva na production nibyo nize niko kazi ka buri munsi nyine tu. Ubuhanzi ho nuko nkunda nyine ibintu by'iwacu. So ndumwahise indirimbo za gospel si nyine zisanzwe z'Imana. Hanyuma haba ko sinago ndumva nyine ntago njye nisanga mu buhanzi bwa gospel cyane tu. Kuko numva nyine ubwo nkunze cyane ari ubu ngubu nyine bw'indirimbo z'iwacu zimuhira, indirimbo zivuga neza Abanyamurenge, zivuga neza gakondo, zivuga neza Imurenge. Yes. Ni izo ngizo kabisa. Tunaga kuzisangamo ni ibintu nyine nkunda gutyo tu. Ukunda. Inspiration y'indirimbo yawe wise Rurambo yaje gute? Navuze ngo ndi Umunyarurambo mu Bibango mu muhana wo ku Muramvya. Sa mu Rurambo ni iwacu. Urumva ahubwo niho wavuki nta kuntu inspiration ubwo yabura iteza ubwo ahubwo sindi yakanjemo ni yahe
uretse yo mu rurambo aho iyo nzamuze nkumva nta yindi iya mbere hagize n'indi nzamo iya mbere ni mu rurambo kuko nja kuvuka navukiye ahantu bita i Remera ni mu bandi iwacu hari ahantu umanukije Umurenge aya uruhande rwo hirya gutya i Remera ndandibaza ko ari no haja muri play mba ntibeshye ariko ni urumva ni muri ibyo bice nyine je niho navukiye kandi urumva rero hariya ni hafi yo muri iryo wacu ni iwacu nyine tunahariye urumva rero nka inspiration rero ya ruguru ntabwo yabura nico kintu kindimo niyo maraso nyine mfite niyo maraso antemberamo tonke n'iryo jambo rinza mu mutwe rya mbere kuvuga ngo kukubyutsa bakakubwira ngo duhe indirimbo y'imuhira birakorohera cyane. Ubona ejo bundi twibuka Abanyagatumba hari n'indirimbo wakoze yitwa Butabera. Bani iriya ndirimbo Butabera yonyine. Hanyuma noneho guca ntibyabaye ari kuwa kabiri. Noneho kuwa gatandatu chairman arambwira ngo wazompa mu indirimbo zitatu. Indirimbo zitatu mfite indirimbo imwe birancanga. Nukuri kose buriya izindi ndirimbo zibiri nazihimbye kuwa mbere kuko timu twakoranye bose babakayore ba Etienne ba Fani ba Mutone official narababona ba Mutone official ba Jennifer urumva na Baline nyine ya timu twakoranye nyine tu agentiye bose babakayore. None rero kuwa mbere nzindukira studio ndayandika nandika indirimbo nandika imwe kandi bamwe ngo bazampa zitatu nandika imwe ariko mu mawazo mpita mvuga ngo kubera ko amasaha yaramfashe ndabatereka ngende indi ndagenda nyandikira mu nzira mfata karefure gusa ngereyo mfata piano mpitongera ndayuzuza donc indirimbo zibiri zindi ntari mfite nazanditse ngiye kuzigisha abantu tuzoririmba n'ejo twarepese n'akazi rimwe na kabiri turaririmba kandi wanya ko twaririmbye neza tu ibintu by'imuhira rero si amagambo noshakisha ni amagambo nyine ambari hafi mpita nandika ku bwanyu sinabura indirimbo ya ruguru. Yes, oya ni muhira hariya umuntu ntiyabura icyo avuga ahantu wavukiye kandi ukaba warahakuriye urumva ko hari ku mutima. Danilo tugana ku musozo kubera ko ikiganiro nakagaruka hano ni mu rugo hawe ikaze anytime rwose tuzagenda dukora ku bintu byinshi tuganira dukora ubusesenguzi ku nkuru zitandukanye zirimo gucicikana hano hanze. Tugana ku musozo rero urabona urubyiruko Nyamurenge rurimo gukoresha social media mu kuri cyangwa uburyo barimo gukoresha social media nibyo uko ntekereza cyangwa uko mbibona nta muntu uza kuri YouTube intego ye nyamukuru ari ukuja gutukana. So je niko mbyumva abona ko benshi baza kuri YouTube intego yabo no making money cyangwa shaka amafaranga akore kiraho ava nyine naho agera atera imbere yamamare abicamamare atunga umuryango nyine amafaranga niyo aba ari ingenzi nyine tu. Muzukuri rero kuba umuntu ari cyo kintu kimuzana ariyo ntego nyamukuru nta mpamvu yo kuvuga umuntu ngo karakora mu buryo budakwiye pfa kuba nyine gusa ari gukora ibintu biriri nyine mvuge gutesura ibintu bitagayitse kandi bakora muzukuri abenshi kuko nyine nta macana dufite acisha ibitaramo ni ibihumbi mesha amakuru dufite ibinyamakuru dufite bicisha iby'iwacu ni byinshi ibinyamakuru dufite bicisha izi entertainment zacu zisanzwe ni byinshi kuko ubona ko bose mu by'ukuri kigenderewe ni amafaranga kigenderewe ni ukubaka societe yacu Nyamurenge kuko isi y'ubunyira amakuru yose ni hari ahantu yibumbiye ukabona ko mu by'ukuri rero nije ntaco nayiveba
by'umwihariko nka IG, Instagram, urumva man ibifite abajama bafite amakuru ari hejuru pe. Hari abajama hariya ba Visit Murenge, ba Murenge Galeri, ba Murenge Masisi, ba byose Murenge, abana b'iwacu ruguru mu Kirambi, umunyamurenge hano, ndi ngo bari tumenyane, urumva abanyamurenge tumenyane, urumva excellent Murenge, urumva izo nama blogger abanyamurenge muzi uko usanga bafite amakuru menshi cyane kuri za IG, ama breaking news menshi usanga ari abantu bayakura, amafoto meza y'abantu b'Imurenge ni hariya, amafoto meza y'Imurenge ni hariya, kuko usanga ari abajama mu by'ukuri barimo bakora ibintu byiza kandi by'ingenzi kandi bikenewe. Ahubwo nawe urimo dukurikira mu by'ukuri so gerageza flowing bari abablogger bacu abanyamurenge n'abantu b'ingenzi cyane muri societe yacu nyamurenge, kuko Instagram iri hejuru cyane pe n'abari abablogger bacu. Yes, dushigikirane nibyo byiza kugira ngo twubake societe yagutse. Uravuze ngo social media no making money, ariko se mu gihe umuntu abaje hano social media mu bitekerezo ari avuga ngo nje ku making money, tibizatuma abantu ba breaking news hano zitari zikwiye kugira ngo wenda baze ku making ya money. Ega ku making money ntabwo bivuze gutura umuntu man. Nyine ugomba kureba muzi ko nubwo ugiye gushaka amafaranga, ako ntabwo ugomba gushaka amafaranga yo mu maraso. Uwakoresheje imvugo nyandagazi. Birane nta n'ibintu by'uprofessionnel biba birimo hariya. Breaking inkuru ukwiri uyikore wigendere, ntituzayikurikira siko yakutatukanye, tuzayikurikira uvuze ikintu uko kimeze, ugatanga amakuru, ugatanga detail, ukigendera kizareba, kuko ikigenderewe nico dukeneye kumva, ntago ari ibitutsi utukana. Kigenderewe ni inkuru. Muzi kuri nubo twaje gushaka amafaranga, ntago tuba twavuye mu bumuntu, ntago tuba twavuye mu muco, ntago tuba twavuye muri societe, tuba twanataye n'ubwenge. Hujya kora inkuru uyikore ushingiye ku muco, ushingiye ku bunyamwuga, urumva ushaka ayo mafaranga mu nzira nziza, mu nzira nyayo. Nawe ugiye kubikora rero ko bambwiye gusa ku making money ngo ntaco witayeho, ngo inkuru yose ndayibreakinga. Erega n'ubwenge bari ingenzi cyane no gushishoza buriya bisaba ubwenge bari ingenzi cyane mu buzima. Niyo mpamvu social media ahubwo nico cingenzi cyambere gikenewe n'ubwenge, kuko muzi ukuri urabizi ko ijambo wavugiye kurigarura ni gutya biba bigoye, nicuya nta yo basi bagira nicuya ukarigarura. Niba uvuze ijambo Danilo rigakurikiranwa n'abantu 4,000, uzi kugira ngo uzarigarure muri abo bantu, imagine nyine uriretire muri abo bantu 2,000 kuno no ushaka kuretira, ngasanga ba bandi 4 nabo babikwijije abandi, babibwiye abandi 4 ko niyo mbikugira nawe kabimwana nkabwira uri usanga bigenda byamamara. Ninja kurigarura kwenda nshobora no kurebwa n'abantu 2,000, ugasanga muri bya 4 wenda 2 nivyo bimenye ukuri, bya 4 byaragiye biravuga biga nk'icumi, kuko isa kuzaganza 2,000 mu 10,000 kuzaganza muhambi. Bivuze ko mbere yuko umuntu breaking news abishishoze kandi ugomba kuvuga ijambo watekerejeho, kuko hano ko mu by'ukuri wenda kamivuga ko nje byarambabaje. Hari nk'ijambo ejo bundi nabonye Kanyamukwengo yakoresheje Simbi. So nta bintu birebire narivugaho, ariko mu by'ukuri nyine rirana ijambo ritaba ririsaho kuri societe, kuko ni ikintu buracashize abanyamurenge ngo nyine abanyamurenge basigaye bibera mu matiku. Nyine ni ikintu cashize abanyamurenge wenda ku rundi rwego abantu batari batuziho. Buriya bafite ukundi badufashe, kandi mu by'ukuri nimba umuntu wenda yarahemukiwe n'umuntu umwe, ntaba yarahemukiwe n'ubwoko bwose. Ntabwo navuga ngo njewe iwacu ntabwo dufashanye, haribo banyishuri, haribo bandeze, haribo bagize gute, nusabwa abanyamurenge ntibafashanya gute. Wenda twakomojeho kubera ko wenda ikintu wavugiye oya sinatwe twavuze ba mbere
kubera ko nabonye n'ahandi bagiye babikomozaho babikorera ubusesenguzi. Urumva rero niyo mpamvu umuntu aba agomba kuja kuvuga akitonda kuzavuga nyine hano kuri social media nyine tu ni ukuvuga ngo inama ushobora gutanga ku rubyiruko rwacu rurimo gukoresha social media cyane ni iyihe? Inama nababwira, social media ifite amafaranga ku muntu wayikoresheje neza. Kandi social media ni ikintu ciza pe, kihutisha amakuru, kitanga amakuru ku gihe, kiguha amafaranga, tumwe ni ikintu ciza. So social media rero tureke kuyifata nk'intwaro yo gusebanya, tureke kuyifata nk'intwaro y'iterabwoba, tuyikoreshe nk'igikoresho dukoresha, tuyifate nk'akazi. Nkuko uja muri salo kogosha, ufite discipline, umukiriya yaza ukamwakira neza. Nawe nimba ugiye muri interview, kora interview neza muri discipline, nugiye ku breaking inkuru, breaking neza muri discipline, kuko hano ko muzi ukuri abantu bo bafite amatsiko yo kumva ibiri social media, ibiri ku muhanda, usigaye tuvuganda mu mvugo y'ubu nyine. Urumva? So wibatenguha rero ngube wabakorera ibintu bibi, bipfunyitse ibintu utakoreye ubushishozi watoraguye ku muhanda. Gerageza ukora ibintu byiza. Ubwo ijambo ry'Imana ngo ukuri tuzemerwa. Nawe muzi ukuri ukora ibyiza uzemerwa. Cyanje niyo nama natanga, dukore ino social media yacu tuyiteze imbere, ako none tugendeye ku bumuntu, tugendera none ku muco wacu w'Abanyamulenge. Danilo, turagushimiye cyane. Asante cyane kabisa kuba watwemereye ukaduha umwanya, kandi tunaguha kaze igihe cyose tuzagukenera. Turasaba kuzatwitaba. Hano uyu n'umuryango mugari Iwacu Talk, kandi turifuza gutera imbere no kugera kure. Rero ni mwebwe maboko yacu. Turagushimiye cyane ko watwemereye. Guys, nkomeje kubashimira uburyo mbona mudushigikira, ukuri ndabona twiyongera umunsi ku wundi, kandi munadushigikira ndabibona ma comment, ndetse na like na share na mbona mubikora cyane, kandi ndabizi ko munakomeza. Turabashimiye cyane, mukomeze mudukurikire, mukomeze mudushigikire. Nimwe amaboko yanyu guys, ndabizi ko turi kumwe namwe tuzagera ku bikomeye kandi tuzagera aho twifuza. Rero ikiganiro tubaye tugisoje, ariko kandi tuzanagaruka, tuzagana tubazanira abatumirwa batandukanye, kandi nimunakenera ko tuzagarura producer Danilo, uzandike muri comment, tuzamugarura rwose, mwumvishe ko yaganiriye neza. Ciao ciao, nakagaruka. Nakoze cyane.